Welcome to the leading site news. Hamren along Hamren jitu central hall la so akam kilo make Chiranjeev Agarwal lake organizer of Chiranjeev Agarwal lake details project report lake DPR lo nasi hala bangso lo jitu tenda kawani dan kam kilo lo nasi alangli kam kilo along jitu kacite kelas make karbitan kongkelo lake siap Abu Pulo, alam di Sigilo lo, nasi ladaknya tenda kamari tu lebaga, ladak bang Poando, setambe kami akan ke lain juga lo, laki angke lagi bang ASE, Ojoy Kristo Roy, Malik John Keders, Dr. Zakir Hussain, provider ke lapen Chiranjeev Agarwal, lapen Prodis Forum Asai Hemalo, kerja lagi talam tinggi lapen ciek pas lihat bo. Jadi data kalikan 2015-16 one time special package along poisa kali 99 crores la solo 99 crores la silana high scheme ke la velo ke denge new sports complex at Difu under Carvalho Sports Association namanya Kasa long atum ke denge 44 crores 80 lakhs la penako dotulan new sports complex at Donkamuka 25 crores. Lapan aku tutulang new central hall at Hamren 9 crores 7 lakhs 15,000. Lapan aku tutulang maintenance and repairing of town road and footpath 3 crores 3 lakhs 95,000. Lapan aku tutulang the full town rivers clearing and boulder pitching of forest stone Ladies and Difu town 8 crores. Lagi 99 crores one time special assistant pulo so tangkal lagi lagi. Nasi lada kopi positifly. Penina rasanya lo kopi lagi bu kecisik mal lah pada lapelo. Lada kam ki back ki roll along di living apun kopi. Di liga ini dah bertegar dan asisten bang lapuson ke cocok positifly untuk. Nasi lada so kam kilo bang ke lapelo lada so kam kilo. Kecengsi itu dami udah dah Hamren along Hamren jitu central hall lah so akam kilo make Chiranjeev Agarwal lake organizer of Chiranjeev Agarwal lake details project report lake DPR lo nasi hala bangso lo jitu tenda kamari tu lahut latu bangsa si kamari maputan teh new works of new central hall at Hamren na solong kamari ke Chiranjeev Agarwal laten ladak Chesong Bikram Singh Terang lulaso latung panghidi si naso aloke tendar kamari nasi kosong si panghidi nget no makar yang lo kontraktor kumar han kam kipi ke sanoi jima lake authority tu malam alam lo sitabe panghidi nget no ma kontraktor ili tu malam non ringkan sok sikir rapo bude nak part play kata kontraktor awelang hak kusindili ili tu atau merah pada aju dulu nasi lalu nasi panghidi nget arondo ma panghidi nget tendar kamari penta naso halu setel yang arondo ma natane Dili kacini desi nasi Carvalho lapida budi District Chief Engineer Office pada Carvalho lalu lapenda kam kilo pakai Chiranjeev Agarwal Hamren lalu nasi lalu lapen aku langsung pakai nona pakai lagi details project report lagi dan Kasa gitu Carvalho Sports Association alo lagi biar lagi dari itu langgon nasi lada kam kilo lata Chiranjeev Agarwal sih dan kam kilo lo nasi alangli kam kilo along gitu kacite kelas make karbitan kongkelo lagi siap Abu Pulo alam di Sigilo lo nasi ladaknya tenda kamari tu lebaga ladak bang Poando, setambe kami akan ke lain juga lo. Laki angke lagi bang ASE, Ojoy Kristo Roy, Malik John Keders, Dr. Zakir Hussain, provider ke lapen Chiranjeev Agarwal, lapen Prodip Kor, lapen Thongtero. Lalu langpolo, ladaknya Thongtero si akam lo
lake CM Pulo nasi lalu kembali pakai lapen Aditya ke lalu Aditya lalu lasi lalu aku coba sudah ini tuh lagi tuh dongka muka sport situation lata ka banda gili ke chok je bade ke thekam ke lai lo lake ACS lo tenda kamari ya ban kubake lake bahini ya data untan timu lake romili lapen sampi timu pi romili namanya la bahini ta mongol sing timu mong iem dolan alangi somara sel lagi nasi atenda kamari banta dongka muka lo ta bahini ya lagi adu kapre kabil nasi la pusor ande lama ini tuh taliban tak kasih paru kan develop account claim piglo cingtur piglo itu makai cingtur piglo ustad tenda kamaria bahkan tak abilan lalu bahini jadi klik khususi bahini si tenda mari coklat kasih laso alam ko ansi kicok 500 ke 5 laki ratu le insai ko kasih nili lah bangso kerang ke mai ke kipadan ko claim bom daso atenda kamari bud je sanpiti mupia ban je kam ke klem tang gaji pekla du ajhar alu do lada ajhar alu ke lahlo je constructing of training center kam inspection banglo agriculture department at Tarabasa Kalbian lo lake pedelo 1 crore 16 lakhs 9,906 lo angka bake labake sanpiti mupisi ke lo lake work performance in the past apa di klaim tang alami lapen nili kecinya teng blotan deh mongol sing timu agriculture yang tuh ya lul lagi lapen aku nomor 2 tulang construction of training center cum inspection Bangalore agriculture department at Kheruni Kalbiano lamangka 1 crore 10 lakhs 77,434 lake lata lalo lapen aku ke tulang executive agriculture office lo pengen order construction of border bridge boundary wall at LSMF Kheruni 100 under RKVY schemes kaso tangka bagai 5 crore tu lake mongol sing timu asuk PC ke long lapen labang so huke mongol sing timu asuk mongol sing timu EM agriculture the world fee kaso kam ke long itu semua nasi lata kan li puji kan phelo je itu kape hai du tu bang jo kan tu phalo kape hai du dete alang itu kontraktor apa cimani pantau itu latum election kape hai du ma lata ni ra pansi kecini kan tu lo lapan alang itu dah la susi kimang ma je ni nang hai lu tante de ke kontraktor ki plaku pusi la sonsi alang itu dah kimang la puson lo tante ili tu balong kacing tur pa gini alam hebat kota kat lo kita po kacing tur pa bang kip chok lim kota si kita po lata nili jini itu lo nasi Karbelo Autonomous Council kacari pon CM akai tulang moham tabe lahai pon ing cap pon nanti lapel isi kelada kuli kita ni lapelo jen nili puji amini lap soban kali CM EM adon narap asu martun ke kontrak klaim longle kule nili kami kali alang itu dah kontrak tak klaim tak po cuklem tak po lape alang itu sakurita kuriang tak klaim belo jata belo setapi laban sobo kal biang lo arah tuhan kidu kela tuhan tala konta ke klaim tek sakuri klaim batala konta kontrak ke klaim tek tu bata ing tur konta nasi lapuson lo protak dari itu kacing tur bangke kadang kau kita kacing tur tu dia fokusi ili denge itu nasi lata teklata nasi siroji lagowal dia lo dah kona de Citi kolda, nasi alang li tenda kan do akam ke lo. Si Rajib Agarwal tenda kan do alang li, nasi dan barawali tuntak tenda kan akam dan lo, nasi alang tu long le tu pakai, sili Tuhan dan kan lo, nasi ada ke di lo, si Rajib Agarwal, laki work completion step lo, si Rajib Agarwal, laki 1 crore 32 lakhs 95,000. Lah bangke Kedai lamangnya ngopong taruh Puleng Rijan tu Dimapur Durga Mandir tu Phase 2 lah so long stay lah kayak 1 crore 32 lakhs 95,000 setelah laan susah lah dah kapit lah nak laan lo aku isi atuan tulang anak li PWD Road Division di Kuantan 24 lakhs 51,000 lah kayak completed pulo aku tu tulang anak li PWD Road Division di
2 crores 35 lakhs 2,227 ada completed pulo Wapen ako kalbego irrigation division lo alam lagi klet dutulang dak pekla 4 crores 44,029 or 4 crores 44 lakhs 29,100 completed irrigation scheme head box alam lagi klet musi dak kapakla lo kasi lahai lo aku dutulang lang teaching irrigation scheme along 54 lakhs 54,537 Lapen ako Carbego Irrigation Division along Kakak Gola adake Intigao Irrigation Scheme construction of left bank guide path 31 lakhs 47,840 Lapen ako dutulang Romlandu Irrigation Scheme Lapan dutulang ako 24 lakhs 17,100 completed Lapen ako dutulang Isogao Irrigation Scheme construction of approach road 18 lakhs 83,232 32 rupees completed. Kita isi hamu dilihat ke klien tu dua or kocekan tulan Karbianglong irrigation scheme ke 99.99% ke approach road pen lapen ladak guide bus ke kami si kau lagi diri ke challenge lagi lake awi si kau lagi setelah dak payment ipek lo nasi ko anu lagi klan lagi lagna lo tema bak ciki setabe Utsot BP lo 99.99% ke lagi approach road pen guide bus ke awi lagi stop payment quality back kadu kita hasil lalu langsung mola kita dulu lapen aku Nogautan Bukazan Division Irrigation Scheme Suryozan 67,30,705 lapen aku Bokora PIS Construction Labanta 37 lakhs 87,000 rupees 31 Lapenako Bogozan Irrigation Division along 47 lakhs 244 Lapenako Bogozan Division dollar 1 crore 21 lakhs 22,857 Lapenako Bogozan Division Irrigation dollar 50 lakhs 57,617 Lake kadu kita irrigation scheme lo Lapenako dusla Bogozan Irrigation Scheme Kijusi 1 crore 27 lakhs 21,800 rupees. Kasi dari make kondasi ini tu belum tangka gitu lah. Isi limited aja kamu itu masih kam jam tak picot. Sampai payment tak picot. A kontraktor ke tu utah. Sitabe landak ke om dua kontraktor kami payment tak pipi. Nasi lang tu limited selector masih picot. Nasi dilici hek kan dipuji bangka pacini kan tu bangka dia pilih presiden tak lah 99 crores one time special assistant. Lo, api bagi event api lobby dan pakai lo dari tunggal apa, lapen laso api pola roy, kasapa ko arma, lah kita tu kan tu kita tengok lo, akuti lo, lah itu train Siranjeev Agarwal ekle, lapen Kasa Stadium lah ke 45 crores lah ke, 45 crores lah ke turf ko, hala, itu grass along grass ini lah ke, dak grass kalau ke, foreign dan cimana ini. Setiap praktikal lo kalau dia ni dah lah pakai cini dia lah pakai. Sambil lah semua pakai dah apa kali lagi. Dah dia pakai banyak lagi. Tapi kalau kita apa pun kekleri ulang. Kasi ang bolo, lihat technical committee mana dulu. Nah itu lah soal lu kekler cok di belum kali ajak cok je. Kasi pakai teknik aksi kabundai lu. Halah soal ini katilu dibuatkan ini belum lu lah soal apa. Hasil lagi technical untuk cuci po, lah so stadium ini tu kamat lagi, ini tu download di garong gaji, ini tu lagu tu mau kelata, kalau mereka jomling lagi technical untuk cuci po. Hasil lah so nanti lo teh kirong kita coknya, nah dah entes ke antang ke lah pulau, kalau biang lo malah, autonomous council ada lo ke, dilihat kan atau lo 50 lakhs kan, pada abad ke i tendari, oke tendara pohon. Asal segitu, setabe itu loke otonomas council komasi tatake nanti musim itu. Dan nanti bubage otonomas council ajak ko, ini tu belang ajak ko. Setabe hal tak kayak use pakai, ambil tanggung jawab lagi masih, like kayak use robot musim jadi betul lo, hasil lah pakai job celo, kebagian dipakai langsung pakai, ini tu cepet kita musim jadi reject itu. Nasi lahai bagi di busu sobat tenda kipi, abadi korti tiga tenda kipi, lalu soto pakai job celo. Masih pilih rakyat mereka, masih kalau biar lo orang le, capi kau, jadi itu tu ada pen, kalau itu kontraktor kapirman di pantau,
Ile tu kapa hai ba, ma de ile tu ra ta kisu ki boy ka tu ka be development ka jaga bi claim ka tong ka be hai ma la ba ke rap le ing chap tu ile tu isia la ning cho da ka ta be ile tu la so ba ke ka bia a ho ma sa ba ing tong na po jen mit mai meeting du ate usar sa su ki ju phan du ma la da an itu bi tong na melu la da an itu bi tong na melu entertainment ha itu entertainment phan pire dan te ka be sa ba ba ke tong na ile tu a ho pe da mu le ing sai ka ko lo na le tu ben pide ka chi di du mu te na Sarah, serang dia global kita program ni. Kalau lagi orang pingan, kita just sebut pilih bangke, mungkin lihat lo, just sebut pilih bangke lah, Kasa Stadium, 45 crores, lapen isi bangke ala, langroy kasapa, pada lah 8 crores lah, lah hindi lo, one time special package lah oke, 8 crores plus 45 crores, hisap dulu deh, more than 50 crores. Kasi tanang di bangga teng kulong te akam tang elo ku. Tapi tanang di inventes kulong te akam tang matang te so kam. Nasi ladang bangke dili amu tadi ye flu lo, je ketang tim bangke dili ejek chi de do. Akhir ba ku ke lo ketang elo kusita hala biara te ben claim lo claim ke. Lada kira jiat te ben ala li claim lo claim ke. Asi hala da bang lo ta te itu lake technical ke teknik cap kopo hala tu ben si itu bangke chini bola da jitu da update pada lo la Kasa Stadium lo di piano akhirnya tenis dulu lo tenis satu lagi asal lo tenis dulu ada akor tuji jadi ayo lo tenis lo akhir lo lakukan kok ayo lo tenis lo langsung tentu lagi apa hal ada galeri dah pavilion kuan capacity mah lahai tu pavilion lo kuan sih kita ni mah apa hal galeri lo kalau kuan lah asal provision lahai tak lah dolar tapi lasi lada bangke pilih tu lang dalam 20 tante asi itu pakai teknikal update dan kok asi no teman dili target lo tadi dia target lah gitu Kami payment ni. Okay. Kita complete lo lagi. Nanti la sol dong hala Swimming pool ke ali ladak 2 लाख से मार swimming pool हिनी के थोंदो लापेन हालाई कोपेले होल्ड दो लाके 15 finance and 14 finance pensi claim दो 14 15 finance pensi claim lada लाके PLRD allow situ lo पंचायत rural development lo finance commission la taka lapen 2013 nikah Cardiac Secretariat lo laki ni kimha lake 17 crores lage 17 crores lage dia dari ke siklen lo lage 14 finance lage laka mo sing tim si la so kam ke asu mar ke si diklen lage asi ratu cerai lalu